Eka Friday ka January au kana na mwezi kakatiela tila waka Friday eka Friday ka kele kuma modemo wa January odele amudia eka kuma that is second last Friday ya January njari January no weka na zo isi twa ni January ndenda ku kano o concentrate na ka weekend party ala Friday nge moto like February Ugaba wena party ele friend na siana siandia skulu to ina ma problem siana zizaka skulu Monday next week you back to school poko tika murabende kanisa kunjo kamu no aja ndzi ndombe tovena we na we wa ukengepya na iwe kengele no reality siwaambia watu ukweli bwana nyaji zimbo livenja mundu muka kwitikilana abitikilana mutavi ukweli hakuna ni matei no aja wambe tena manake ndoke mwe we mio we ndoka Asia ndi okay haya we mio I dash ndwe modhi ndi modhi wangu ndi modhi no ndwe we na ndi modhi ngakwedi ana othe the following you expect you ni kwedi na ningukanya ningukanya sio mudhanonge ndoka othe nduthe we kuni ko the nduthi gombiu na wendethia ko ni ng'ombe na wembea wikio binduka ndu kwetekela na kicha ntwe muongo kuthwe wembea wikio binduka yunende na kuthwa sino ko malize kana ni wene na muthira ni no to ni wa kwenda na kuthwa it's like brothers it's like brothers papa yo brother otamwite kendo no not than expectations kola we no ndo wena wale yake ndo ile kumbe hizi ya bebe ndiko na muzi hizi ya bebe ndiko na muzi saitani and at least yangu haya ndo muzi chamweso yu funny enough ndwe material andi material mundu okuya mundu mukali aleteza kwetekelelwa ba ndautika waka tabe mundu ukweli we mutabi wa kweli kwani kwa we Yesu ewe mugenge yake nikananga wale yani we you in fact you and alama kenga nani ho material au taguyu we yizo beta gwa no bungwe na kwani amwaka bangu tabi wa kweli we na kubere weta no kweli okia mundu mukanye ni azinye dikindiga obithenye ndi mbeza tia ndi mbeza ni nasio lakini ndize utume ovyo ukadeno kwa mundu mukanye ndo kindu jambe wana tu yange wa ndukande ngewa ya tumba fea nye tituma haya ukamwe mundu mukanye ndokasilia kila mundu ai no mpaka ngudhoe cleaned na ndukembe kwa tia ino mpaka yenye ngukunia simu na ndukambe kwa tie aino mpaka neza na ukambo na kile binda nina maondo ingi magwika ndoke wewe umweka tu wa maondo azuri lakini na maondo wangi magwika ndoke mundu muka tuwe nenda te weka endo ngai ondanga sana ndia mwenye ndondeli ya muranga
Athiani twena bungu. Ungulu ajao. Atangazi ume. Ambia mtu ukweli. Wanakende ni Asya undu nehilie. Wewe kalanya na kwa kalanya na. Wewe kalanya na kwa kanyanga kubwa. Juwe wa face mundu ati fair ndito ma fair. Na ni mundu ume kwa kane ndizundwa uku appreciate. Esu ni siri yakwa. Na pibaka ngutungie. Ndiye ndio tungia fair. Eza peke ndunguoneka ndio kutungia fenye. Na ndukabange nya ngwendete na ngoya kwa zonde. Ndizo kukenga ngwendete 100% kwenda 100% kuyo Yesu onende 100%. Musi nwanda matani ndia kasia. Enoka mwana ida lakini bazi. Ambia mtu kweli. Kana ila zindu hizo bongo hizo tukusio tuma mume yani ngona kwambia kugira kuona ko. Ambia mtu kweli. Wewe zikilo nene yawe. Yes. Mundu nena kila neganye. Na no kwete kila. Ema mbete kila hiki. Na mutabio kweli. Na mwaka desperate. Nyendu kabange nyengwendete na ngoya kwa zonde. Ngoya kwa yena maundu mengi mundu. Ngoni uyo bandu webule taba. Hendo ngai. What? Wewe gizia. Oyo myane sio na itu. Undo do ma. Erugu ya badia nundo itu. Na itu tu emaku. Yo myane sie. Nundu no wonzu. Garissa